A de Polícia Indonésia, Dom Gaspar da Costa, despede primeiro-ministro. A Polícia República Indonésia, Dom Gaspar da Costa, a despedida o primeiro-ministro Karela Sana Guzmão, também missão rematona. E a oportunidade né, Dom Gaspar da Costa, russo na fata de apoio moral, russo se governo, no nem bela fila fali bahalau kenar hodiek e Indonésia. Datang di kantor Bapak Perdana Menteri dengan hubungan pribadi sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan kapasitas sebagai atasnya kepolisian, berpamitan ke Bapak Yang Mulia Sanana Gusmao yang selama ini telah melindungi, menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan selalu memberikan kesenyum, memberikan kesempatan untuk kami boleh bertumbuh dan berkembang di Timor Leste dengan bidang tugas kami sebagai atasnya Polri. Dan kedatangan kami pamitan untuk mendapat doa restu kembali ke Indonesia dan bertugas kembali di Mabes Polri. Terima kasih dan sukses selalu hubungan persahabatan Indonesia dan Timor Leste, khususnya Polri dan PNTL dan PCIC dan SNE. Antes de começar a chefe de polícia, Dom Gaspar da Costa, simou na condecoração a medalha Ordem Timor-Leste Nien, o presidente da República Ramos Horta, e a Ronu Ressenem, fulang novembro, tina rihun rua, Ronu Senhat. Medalha Ordem Timor-Leste no dar prêmio Asliu, nebe oferece o Estado Timor-Leste para indivíduo, organização ka instituição, nebe for contribuição extraordinária para o povo na nação Timor-Leste. Ader Simenes, bem-vinda Simenes, GMN.